nupian moi ero chu keini ti ha ngai lovin chunglamin ro rel don ti na awang ve ni e tu na chuan kan in sor jim ta boka tu ma chim buai lova kan om hun le hlim taka chung kwa kan chen ho ni a thleng ve tura ka ngai nui var chungin je ho bula ka thua Samir po engma hrelovin a nui ve ru ringot zan ina lom thu soina kalan tir nge angai don ani hi tia je ho chuan min kwa thovin Samir ipinen kanin bol sungin ani khalu ompui le ri ro ti in afapa mengkar chu a thlek vunga Samir a zakringot niemole kan nu pa in bathroom lama kan in zui lut ta True 489 Episode 27 Ziak tu Bekira faren thlei nun phung pa ngai kan zo chotrana farmhouse lama buaina danga thlen bel to ri lo manzana je ho tha tum tu kha pankas unau pa ne in raitong utstock farm atanga helta le gs gang mi le sa lo ni a unau pa liam tu risan songbet tha tuma lo kalani ma se na lo thoksia hunrem chang mu mai lo wangin je ho zo ka atuan taringot kha ania tuna hian khatama hren ania ka pasal thupek angin thlakhat khung phot turania a in lamle temo je ke farm ti boi to lo tura thuwa tiam chuan chua zalena ni mai theithung ka pasal je ho mal som ki ma hian ama tha tum tu te poni se tual tha kher hi chu adu lo ti ka hre chiang thokhat to a nuaya thokte an ni emo keini nu fa thlenga min ti na tum tu te ro chu hremna apenge ngei bok Samuel pa mei thina chuizui viau tu ro hran lova investigation sang le postmortem result atangin mani du thu re nga inti hlumanga yania Samuel vuinia local ve inspector Ramos Khan je ho nena a munaron endik tu kania inupui unau nu in puanna atangin ipate hian thi alo tumru hle zo kani kha ti ina hril ani je ho thung chuan Samuel kha tleipui pa ramma chuana thatu ani awangin alaka case file atuma Inspector Ramos vekin mani in thatani angin eng case ma file lo lakadu mithi to khin hi thil boi thlak takania aruang kan mu na mun chu i hriat kha nakina itan thila boi thlak jok theiania ti indu sak takina hrila jeho po minzan lo ma se Inspector Ramos thu soi zomin apate laka akuta silti ila adik berang moi tei ero chu ka u vanal tana thina a in nam hnoi ngei ti achiang to a office bang zulam turina kala utana u naw nu kan diangin du in a room le an ina kalut kual ngama khatia zu in tur ne na ho kha abula janri ei turangin ka in soya ani chu tlai atangin zu a tau tran to janri ei ma in hun rem chang ka mungang silo tlema arui tak deuh hnu le in tura nei mang to lo wang khan adang lak sak le tumin ka chuaka khata a in tura khan tharak tia an soi ka pasal bot sayron ken chokha ka pol sakta ni ti in thiam lo na lutuk bo nei lo hian a soi mam pur ke chuan ngai thlave lo maila je ho mel hriat ama dop tu ka atanga kan hriat le dan ani khuma ka thua ka u ka ngai tu chu apiang in ka mit tu ya far lo theilo a far nu nei chun ngur than tluang hi ka inde moi ngoya atira ka soyang deuh khan ka thi sen zom te pakhat main ka thiam na ansor man lova hei hi ka tra na ti tam tu berani nun na ka pe theilo ma se an ma ni en kol tur tak ngel po ka che chuak theilo khanep ka inti e mani jeho aron luta mitui nga lutuk lo tur ti ka soi to kha I tor na ti nep thei se chuan trap hom ma la poi ka tilova ma se I mitui far khan I mangai te a ko kir to don silo trap to su o I tra hian dan tur ka hrelovania ti in min kwa kamitui parol tre utsu akut nunglamin min ruk saka nang ka nei thei nan che kalsan ka neya ka kianga I chen thei na turin kalsani nei ve ngai ani ati du'a kamitui khapper sak chung hian keima nge hian that ve theila kadam ma na ka lo ti ve ngot khai in sum deula
mấy chi ấy nị kha kanu pui veng him zo lo tur khopa mi panep kani lo ti imit le beng khan ria in a mu ni lom ni nun na hlua nangat phechu mi nun na chan him du na awanga ma ni in lum kalsan me wazir in ye lom khatiang ril ru pu ma ta che ngur than tluangi in satlia lova damdo ina I thokemo thoklo po ni la doctor ngur than tluangi ila ni reng tin kan in nei zungbun kabun na ram ka kut chula kangin a mui ne na in sik tira I hlut na I hria chian huna ka thu soi dik zia hi hre chhozel mayang atita soibel tur po shelo hian ka ngoi rau ringot kalal je ho mithil chik mi le hoi her zau tak hian kata na thatur hli rangai tu thin ti ka hre to mi watin ni voin hian erian po in hospital su asandona ruai turin risan le arun an kal to a buat saya po police ven himna nuaya tho hospitala admit ani to bok kapasalin alu soilok to angin alaka za ngai na alan tir don talo dam tha hospital chu asan thei rualin jela da turania moite I phechu naktuk chomadar som pakhata Shillong district jela da turania atan Mizoram ban phak ngai na omlo mani thi senzom tengei nunna hlutlo tu chuan atur ve mai turani chutakara buat se nupuyala ni tlata aizola omhun ngetpo alo nei reng hleinem GS ro ta tanga hlalo te a buat se an ina neya tleipuin alo hriat puimi alo chu ni in an ha thla kania ma se jeho hian eng ki malo hrele vekto moite I fapai ro chuan karil ru alu alo theilo nu kania anu le party diklo wanga naupang poi soilo vina tur hi ka khonga e mani jeho ka soipui ta nge a api le pu ti an ladama anni inan ngai tu mayang thi sena luan to china hi chuan in khonga ya harlam deuh chu ani e ati mi a ka soi thui du ta biklo tleipui te nu fa le habipo mo ka siang lama an let phei to a nupian moi ero biak tla ka ni meu lo kan boina to zo zai le Samuel pa me thi na te arua manna eng ki ma fel tak sia chuan a thua ka boi tel tela biak rei deuh chi po ani lo a thina chem em boka jeho phei chuan thlanni nga kher po angai ka ti ta lo en kol na tha don vat lo phei chuan azual kai zel dona tleipui te nu fa tan po a hlo thei tlat ati nge keingat phei chu min ho hlum lo chawa thuro chia ni zana tang khan ka mu theya aron in lan du to lo sim apoi po ka ti top love khuma azang thal zong in jeho amu a afapa a oma akwa beitla na kei khum sirte a thu in sangita nen kanin bia risan songbet chu idu tak zetamo tia ka zo chuan nui kar chung hian in driver nu pui ka ni lovang ti a soi thei mi lo atia kanui na sange mai ngurthan farmhouse a in cheng hlen to om sia sola ta in lu khamin kian ve to la aron tia jeho ka soi pui tur thu ka shila kan buai ching chi vet lu tu ka solat lama ka in lu reng ka hre chang to lo sangita nen kan in bezo deuh chi atia erian te an lo thlengta jeho a tho vuta a fapa pom chungin a manager muak turin chuak pheya ka zui ve ngal erian chuan nui var chungin a boss akwa keima min ron mel chung hian madam ilo thaim tin min zota ka lo bungat ringot jeho chuan erian dam taka alu chu alom nan zan in tlaya choi khom ka buat sayang beram pakhat tal ula bazara arun le samir hian chome dang vali bel ro se gurkhain mang theyang atita risana nui vur mai ani hi zoi oi hle etilo hian zu in ru ka hrat phiana choi khom nuam ti ber te zinga mi ani boka a in me viau lo sangita bial pat fin hi a kan nu paruma kalut pheile to risan le jeho anron in zui lut te tlat khuma jeho thua single chera risan thu thunga thilpoi mo tak soidun turan nei ani nge yang
Risan chuan a phone a phort chuaka. Boss, boruak dang kan hip le ma in ding heti kha ching fel theila ka du khop mai. In fa palaka ache dan kha ngai zam chi ani lova. Richard kuta da atan chuan ka ui devani. Khale heta hian video om ti ka soito kha ti in a phone chu a boss kuta a pe a. Jeho chuan uluk zetina en chuak dap. Ani kha hremna tluan tling kan pek ngei theinan he thil hi Inspector Ramos ka thon don nia. Samuel moite I bot saya kanule ding heti po ti amin an va in atu ma khan hremna an pumpel don lova. Athi to chu hremna pek ngai nan lova. Ding heti ero chu Woodland Hospital a chu asan fel ma in voi khata mel mule katum atita a. Risan phone a video chu a in thon ngala. Jeho malak dan tur karin riat mai. Risan nena jeho chuan kantana ithil ti zoza hi kan rule seng don lo che a. Arian le nang hi chu abikin ka unaw ang hialin ka en chewa. Nupui nei du ani po in kan hena tangin ni ro se atite dai. Risan zak mel chu anui zat thak ngei mai. Boss ti ina phar luaya kalo nui var mela mule lek phei chuan. Madam nang po ini riamo lai zetina tia. Sangita karhi ka thian nuani ti I thei hil em lovang chumo kalo tia anui suk ringot. Risan chu anu loka jehole amak pa bartho saingur puya anin bia. Anni nu pa felkati na chan em chu van sangitan jehonu hi anu shonania. Tleipui nen phei chuan thisena inzom na pakhat ma an nei lo. Chuti chungpo chuan anu trapa thu nial du lovin moka sianga an inpuya an na thleng ve shama. Bartho hi scientific officer ania chola nei rei to si lo nen. Tuna an hun ol nei ve chung hian jeho tan en thlak na an thok ani ber. Nupian moi an vilchot ti la dik ome. Kan kianga oman thalhel viau na in jeho an za der hle. Dipak kha ka soi mai thiang lo. Islam chemte vom tu gatekeeper po khan jeho ngai dam dilin adam chu nga JK farm ta na thok tura ain tiam nuwa chu zalen ania. Pasual takni in ka shelo le tlat. Helai muna hian kumtam buat saya kha lo thok ve to a. Khatia liam pui tura le treng ta chu dipak khan lo lai nat via wo lo ni. Adem om shan lem lo ve. Van sang ki mite chung kwale tlei pui te nu fa. A driver Habib nen beram sa chim turin ka pasalina soma. An lo thleng thuain ka ring bok. Jeho room tuk ver bula adinga. Ka fapa amu hil fel ve chia. Kar ni aral le huna vaccine la ka hun ve to dona ka hupur pui ngang mai. Ani tluka naw tap kha thi an wang ve khopin ka ring. Richard nen naktuk hian ti tur kan neya. Ramri kan la te zo lo kha chun zom le kan tum o. Kan nun ral muangin lang tran ma se engki ma fim khur em zel tur te in pon lama thlir zui vung mai. Bamos ram nen buina in nei to don lo ti na em ni tia ka zo chuan. Samuel Khan bamos ram kan lam nai zong hi JK rama khunglu alo tum thin ti tun nu hian ka hret a chau. Map kan nei ma lo kha chuan kan ram min chu phui angin min hril chara. Richard nen po kan in mel huat man kha ania. Kan nau pan lai tang to in kom ngei ni ma ila ka pate an ka thluak min suk sak miewa wang le. Richard a farnu si sa kha angai zona wangin kan boruak a tha thei talova. Ti in rawar hong zui rok mai. Rampas original le map chu ka kutamin pea kaloban ve mai. Helai muni lo thlentira Samuel na ka hlum tak kha Richard a manager ani ti ila hriat karing. Map omna berkan hriat lo wangin ani kha a omna hretu emoti in kan dopa. Allo hre I khosi lo. Ani na dik taka chuan original map nuai bo kha Samuel a tum berani. Omar kuta lo omdai sia ti in min hril fia ta ka hre thiam uar. Samuel Khan map an nuai bo chuan Richard Hinorin aram chimlam zong hi nei sak the in be sei ti na ania. Ahman ru atan afapa jeho mal som ki ma mang boka. Ma se ti hiana du am lu ta wangin afapa nen anin mel ma ta chu ania.
thi dan pa ngai lovin a thi pha engram ma nei bel chuang lo le khovel ma chon ngam lovin aman nun na alata ania arap thak lutuk devani moite soidan phei chuan khatam huna an omdun chung khana in ro sana sa in tong kambol hlo pui pui chak chuak renga buat sayale tleipui an chia lo thul a ko chunga ram huayalu te moti mai turin a khosa ani ome saruak tang konga khung dun an nia mi pat mei chiat na lam hoi chuan che ta tho lo ni in a soya a in o hlum na tur gam sa kha dar kar thum ngota hruala Samuel enga tan ngei ti tia moite in a zo chuan rem hun pan na tur hrui hruala ni hi ti in a chang ti chuan moite I mu lai rengin a thita ni a ruang kan va mu tira a mel lan dan kha ngai tu let le po ka du to mai lo ka farnu te an lo thleng tlat mai erian le tleipui kha ilo mit mei deuh don nia kan lal tleipui hi ven that de wanga yani ti sup chung hian je ho chuan kong khar lama pana tleipui laka hian a lunga dam zan lo ni in ka hredeu arun le samir po bazar atangin an lo let to a an thil le an thiar zo fel nuwa zanria turbot chain an buai le ngala mi pa vek mani se an ni khuwa ema abikin asia ma chuan arun hi alak tlak le zual van sangi aron luta a mela porfap mai ungur than an chome siam rim te sokate thei thlot lo tia a soi zo rolin a uak zui popa bathroom lampani na tlan chona ka zui vat chuata thu in a lo uak papa asama por phangbok sia a khongai thlak reu a chala thlan fi ma bol traka I traim tia ka zo chuan anui lui haka a maya phi bor nuwa bartho wang vek indana e phal to lova naw ka paya ni karing raguel ka pai tira ka dan ne na in angtlat tisapin minrin chan chung chuan kan ruma kan in zui luta a zoi mel ngang mai kan khuma ka mutira zanri atan engei ei duang an chome siam ri mi ngai thei si lo chuan ka lo tia bartho khan ka du zong a ria min lo ko sak mai te ati te dai asoyang chuan bartho ko turin ka chuak pheita je honen zuno an lo dom duna van sangina ko ti ka hril vele je ho ifarnu hi an zuri ma hriat vai chuan in ve tum ringut mayang atia je ho anui huk van sang ki mizia te chu I hrialo a hnaya wading hlek suang che ka farnu te hian zuan in karem ti mi alovania ti in anuya bartho hi a upat ve to te reng nen ama ayano pang dai anupui hi ala za der ve shama a fel ka ti kan pali in kan ruma kan in zui pheya anupui mela mu rualin bartho chuan a hnai ruaka toli an tia je honen kan lo nui top ani la chuan saingur pui khatiang khan min han ko le vaite zuri minamania ati zui ngal zata apasala mel rambok indan na to lo turin min hrila tuna rang takin ka ei tur min siam sakangai ani lo chuan ka pum chunga mi hi te kuila in ka hrai ruyang ati hlaka bartho mel ka vaena anuya zat mel khop mai je ho chuan a farnu mel zuka beram sa kan siam ai du zonga ni rovem ni ti indam duam hian a zot oi mama arim ringot po son ka luwa ka pot atinang nanga bartho le je ho in melin annui suka karil ruwa toli ti alu om dai annu pa hi anlom om dang dai riau chumi nu chuan van sangi ei tur siamin apasal bartho abuai zuita je ho chuan kadara min kuwa pa in van sang hi chu aduat lo theilo ani na ang hian a ri chuak phong zela bartho hian a hmangai boka awan nei re ngut mai atita kangai na lom raguelan changa nei chuan an boi ve don ani hi kalotia khisuk chung hian nangpo ikuma tam tak ma in kan siam deuh zung ang a siam lam hi han man mo em phot mai la anna zok box si lo an tia awa han chetak malsom kim kaluti hlaka taktakin zai chu ze langai to don sia I taksa kan duat don nia ka fiam thu ni kha ti le loi si in ka konga aron kwa
kangur thani le ka fapa lalngur muana ka kianga in om chung hi chuan thil dang ka mamo belte chiam lo ati nget chur lim takin zanria kan kilta a van sangi eyata na pasadin sanga fry saka risan erian le arun samir te poin no mando no wandom fara tu ma rui buen umlo kan lalje hopo atong veluama barthonen a ma tang dai to khan an lem du na an han polai dun le mai khopa erian bula zel tleipui a oma habib le zonun thara in chailai chu erian chuana en renga afapa hian aril rualwa tharata devani karing buat sayaber aum to box silova nakina je ho la soipui ngei ka tumbok tleipuin a u hne na farmhouse ari adila heta chuan riek love tun ma anga tal mai kha karem ti to lovania erian po ka nuai thokania zarboi chen karem ti lo buat sayanen in then na mu mal takin nei huna chau erian nen in chungchang chuka ngai tuang ati mia a farnu a thinrim ngam to te ulo engma tho chu anei lova nupian moila a chiang kuang to si lova a in nga na nei chun chu je ho mal som ki ma chi a hi ani anu tapa thuwa oi lovani chuan amana tur zel don ti a hrethiam ve te po ani ma na an vaya an hota ka veka chuan a re ve rui mai risan le erian farmhouse an riak le ta arun le samir mi khol pin dana an riak thunga an ni hi chu je ho hian a kal hlatir meu to lo atuk ma zeta ka hara an pa fa in an lo in boi puya voin hian bamos te je kera man te fel to dona omar po an som tel ve in ka hria khuwa avar fel or chawania ngurthan mizoram min hosan du na relu te ila pu em ti amin zo thut chuan ham hai zetin ka pasal ka en vata a mela thu tak ro puisi englo kalturin min du em ni tin ka zot leta nersuk chung hian ka zo na che kha chang phut lamole min kal san du na ril ru hi ila purengem kanin nei dan le pum khata kan in siam dana ril runat na tur hlir ka siam si chia a chang chuan min mangai ve angin langma la imit menga kho harna le hreom ti na lo lang thin hi ka mu mai lovania atita ka thu chuak hlola jeho kaltura min du chuan ka kalang ti chi ka soi kanuna tanga kaltir hlen che hi kala tum chin ngai lo ka mu masak ber ni atang che khan ka ngai ven ngal che ti ka soi to kha chuan mana min zo na kha ka chang tong che ati te daya tukin hi enge mo hriat ni zana azu in kha ala thok jok nge ameng fi em loi si zo na tam tak ka zo to che a engber nge min chan don ka hrelo ka ngai tu athiam lo ti aka tong mek lain afapa ason le ria aveila ma mutirin min nai theyang ber hian ron tola akut ding lam ka thin zona ngata chi zetin kamita ain bok kan passport kha enge ni kha tin min zot thuta rang fashan hian 2489 kalotia anui suk a omzia min zot le don lovem ni ati chuan amita ka en rana i phua chop mai maya ka ngai eng thil ro pui va ka ni ka ring lo ngai sam zetin kalotia i asia ti in anui huk chuta zalutuk hian anui ta hok khoka hril hai zetin kalo en ha ringot kanuna 24 hi alo poimo hle aniang nang ka ton ni chi ani mai ba ka pian ni hi 24 ania oga sa piang kani nang po september ni som ni palia thoi pianga i pian sam the hila hre chuak zo lo khopin ka siam che chu ani sia ti in ameng nuai rui mai oga si tharia tania september thakua ani thung chuti ani chuan 24 ka ton ni chele ka mu masak ber ni che kha ania i ina kan lo hruai chu zan che kha ni som ni pali ani bok 2489 omzia chu kan pian ni le thla kanuna ka senglu ni che ka chin chiana ani e ti in chiang le fia takin min hrilta abar de kha ni som ni pali tharia tania ke hini som ni pali thakua ani thung chumi kai kop chu kan nu pa secret ko ta na lo mang chu ni in
kan thuak man dana va in ang lo thei tak soibel tur ila nei mi alem ati chuan chalchur nang chung hian ka ngai tuang ngiala lalngur muana pian ni ka hre chuak chop chil ka nei hun pa ngai aya ma zai chu ania khovel enga mu ni chu 24 thovani makkati e mawangin je ho ka melte ngota kan bultran danin azir lova nunral muang le ha damin kan ngai heklo kan nuna ni chin chia bik tu rom te chu thei hil thakin buaina le har satna kan toka kan chung kuwa kan nu panuna 24 hian hun poimo taka lu ani tia asoi zom le nuwa min ron kuwa 2489 hi omlo ta se kangur than tluangi ini ngai don si lova chu tiang chi achu ilal je ho kani theina chanani bok achiang em atile deuh kher kalo buk ngata min fo tu min ron kun niam zui ngala a ngonga kalo ku ave thuai zing kara tanga tan hian ni are du lo nui suk chunga te in ka muya fop ta kalo dong song thama ma zing da ru borvela nu pa te chawina anti tur chu dim le thom nei hlau takin kan ti le ta khi kan fapain engma la hre thiam lo ma se ka in thiam lo ril ru deuh tlat jeho mel pa le hriam hrak chu ka mel sowa hetianga kan che tuk tin don chuan ka in zaina hi adam felmo khopang ti in ka fiam zo na ang tatai in hriat chuan ana ze langa na lo angai ngaya i paljam thei chuan adam ma ang kanu puin nat na tura chet fo ka tum lovania min mangai lo anga in hriat khapai bola ka mangai na che hi i hriat fia zel theinan ka chiat na lai ni lovin ka that na lai mu thiami tum don nia malsom lovani lovin malsom ki makani kha o tia soizo rualin a tho chuaka min pot tho ve ngal bok tukin chukan na thok che chol hadam tirin tuk thuan kan siam du nang atita ka nial lo zong takani darkar thum nuwa je ho risan le ariante bamos fa man kalta kedastral lamon ron thlen thu soin richard khan ron phona ramria buaina to don lo di ka hriat na ringot po hian min ti thol hok thelo mole samir le arun ka kova farmhouse ti fai na an thoka arun chuan madam islam hi kan zinga ve theise kan du khop mai atia je ho nena an soingam lo hi ka nena an thlen ma support zel ti ka hretoa ke in je ho kalo soipui le thin badul islam te chu training cho pangai ni lovem ni kalotia te nang ani tuka chemte vom thiaman omlo mania po khan ama hian dipak khavom ta jok se athi lo point a hliam thuk via wang ati bor mai ka pasal kalo soipui don nia kalo ti thave mai bok karil rukam deu tu pakhatala oma chu ding heti ani woodland hospital ala renga a video khan inspector ramos ku tala thleng lo nge ding heti chungchanga soyela mi alova engtine motala che chu dan tur ka da pangai don ani tleipuin min lo kol te miela ungur than erian biak ka du hle mai a number ka hre si lova aron tia i utenen bamos laman kala alo ho huna kalo biak tir don chania ti in thatak hian ka changa tleipui hian erian hi chu atum lo mel khop mai an in nei chuan kan hnena thei don si lova kalo hu phur lok ve ringut tlailam dar nga vela far mun lama tangin rifle puak thomaron oma voi ni lai ani le ngal arun ache chuak wata samir ei rong bol lai chu kovin boss te kalna lama ni si lova kan en fia nge yanga yang tin pistol hum chungin samir nen man mo takin an tlan suaka islamaron lut ve thung khulama na thokan omem ni tin kalo zota an omlo thule atam jok ran chola an kal thu soya kangaya thalo ngal ringot islam helaya hian kumengzat ngei thoto tia ka zo chuan kumli atia chutia kan lo in biak lai chuan je ho aron lut nul mai min belo hian ruma alut tlanga islam po belem to lovin je ho ka zui lut ve ngal pistol khuma ada athom no in bel lai lo thak mola jeho
thil dik lova omem ni ti aka zo ve le ading khong lu mai chiang zetamin en chung hian ding heti an muzo lova zong tura kan kalangai ati tamai soi chiang de ulamole ani te chu hospital ani lom ni om kalotia ni zan thleng kha chu na la om nge yelom ama tlan chuak thei ani lova puitu an omani se chil nokati in buta bun le mol mula rifle puak ri khai shevem ti aka zo le chuan ngurthan kan fapa kha tha takin en kolla abak chuka kuta daro risan le erian te po far mun lama an kal tlang hala chanchin thara om ve le kalo hrilang se islam ti lo midang in chunga tu ma lu ti lo tur ti le zung zungin afapa bianga afo zeu nuwa ka bianga domin ka muye fop ve le zau boka ka kalania ding heti kan mu nge nge yangai ti in biak zui man mi a lo hian atlan chuak ani hrim mai atu chuan nge puitang Richard thiana pui ti doni la ka ring chi a si lo sisa ka ngai tu chuak ngala sisa tan ding heti kha a u nau nu thowania alainat wangte hian alo pui moni don le ka thil ngai tu awang chuan Richard number ka met chuaka ka call ve top voi thumaring ral thak thaka a top nan voi khat ka call non le rama min ron chang ve mial ngurthan enge dita zoi ruin ron tita sisa omem ti aka zo na chu makati deu nge angoi vung mai Richard ka tilea sisa omle omlo ka hremi alo enga tan ngei ti amai bedu kherem zaidam deu hian atia ka biak du thu ka sil vele ti khan lo ngak lok ro kan ko wange atile maya minute reilo te nuwa ngurthan sisa omlo reng aruma po omlo ati ta ka chuan ka tho huaya karin dana dik dona wa angve ding heti hospital atangin atlan chuaka ifar nukal na chini hrelo boka rang takin ka pasal je ho phone ngal ro ka ti sok soka ding heti atlan chuaka mo aron ti heu mai chu vele ka hriat ang ka hril ve ngal veka tho hok chung hian si sa chuan a puilowang ding hetin man ruwa mana tumzo ka ni karing chang fakati in je hole omar kan be ngalange ti in kan in biak na ati top tari khuwa athim chiang hle to bok Richard soidan kha karil ruput mang dik takani ve tho zanria kabar ve luklaka je ho ne na tangin chanchin thar eng ma hria tur ala om chuang lo naw pochungin kan ruma ka tei kual sek ringot khanu kha zalen takina nung tura ni lo top sisanen antran rualrin naka nei lova ama analin a chelo ve boxia Richard noe na thokjinga tu emober tho puya ne ani karing ma jok zandar kuwa pel toa islam chuan madam muhadam ro engemo omani le kalu kai tho mai don che alom ti in chuwa taka ve sek lai chu min lo bia nersak chung hian I boss lo thlen ma lo chuan mut ka tum lo thin thi in kamu thei chuang lowang ka ti te topa min chang zui tabik lo varanda ari roka ari le dota ka phuna salu tu ka chet mai na chang po hrelo hian ka ding mar at ringot islam chuan tuk vera tangin ava bi du ka ruma ludro pona son mei chi an om ati tamai chuti lai tak chuan varanda lama tangin ngur than tluang kong khar hi second som chungai hong lovani chuan sisa hian aturang ronti tu chu ding heti ani makkati e mawangin tong ngai na ka hrelowa damdo ina omin adin muna thatlo thuan soya tuna jk rama ngam pataka ron lutin min vole der chu ani sia angai na hriat thiama harta islam chuan madam kong khar hi ka honganga keima in lan lovin iwa chuak mai do nemni ka bengbula aron ti supa ka fapa ka malama ka ora khuma mutir na mana to lo shim ding hetila chuan zoi fia tak hian min ko seka islam kong khar hong tura ka mit mei nuwa ka chuak phei veta varanda chuata mai thi nuang in sisa lo mu a
abula ding heti pistol hum chungin ading boka tun tum chu i fapa nen rem hun lama ka thon liam to ang cheu nui lui ngial chung hian atia kalo ner nok mai Rishan Khan amal puya akap nge ya tuna ka ma ading hi chuan na nei mela putlat lo zamap lo hian chan lo khana ka chuak thin ti i pasal je homal som ki wan a hre lo tlatatin ni farm huna boina ka chu atirani chuan farmhouse a duty an om lo ti ka hria lom ti in ti fu in ti fashan hian si samu zoi reng chu a ke veilamina tlo soka ka thina saveta zak mai dinghet ti aka tong mek lain ari fuwa a ding heti pistol ken na lamban chu a zoi thanok mai farmhouse banga chemte fongdu ma burwa wa a ding heti ham hai chung rei lo te kar chu in chuata pistol ta chu ka thai son zawa varanda lampana lo chhomek badul islam mel dur khup chu arap om lek lek in nung lam kong khar tangina chuak ti hril hran pa ka ngai bik lo madam omson role tia asoi zo rualin ding heti tukhum sama manin akek dak ora alo rak thot varanda kilama ka inson pheya chuti lai chuan motor ron tlan luta islam kuta tanga ding heti tal chu atum tal buan buan chu kalo thli reng ringot I thluwa ka thol e mai kalo thun bel sakang che ti in islam chuan ding heti samavon na man het le zualin a phi lopa ani kha chu ka kuta da ro annung chungin kalo lebral rayange ronti tu chu omarani amita senru ma ahriam thalebok nunga anaute pathumin an ron zui boka chuata sisa let reng chu in chunga zon lu turin ka hril ngurthan khonga in kanu pui hual khamin lo en kol sak theyangem tin omar chuan min ron mela kalo bungat ngurthan tluangi kha kala that khopang tia ding heti a awak wakta ka chuan omar ka kova ani kha kal son pui ri su ti in sofalo nai bera chuan ka fapa kamuta varanda lama ka chuak le ta omar chuan nget zetina sama amana islama in thiar fi hlim thung Rishan Khan lo ka plum lo lo je se itana nuam zokin karing nun na hlut lo tu chuan dama phu lo zoi rayatin abiang ding lama hoi suk khopin ka benga ameng senra mai tunami kha ka fapa I ruk bo na man sawalani si satan ve thung o tile in abiang ve lama ka beng le a ka kut pha thip thak theinia nutlingin theito pana a beng kani boka ana thokhat viau tura ngayang Omar ani hi hroi son ri lo ulakadu Richard le ka pasal je ho po in an mu in an bevedu nge yang katita ding heti ngoi ngal chuan zam ne hlau mel ala pu chuang ei lo mei chemak takani islam chuan ka fapa lu ompuya chumi chungin ke in sisa hliam le pem kalu ti fai thunga minute nga kalta khan je ho po ka bediam to bok hospital atanga chuak ru in ke min ron pan le nga tania eng tiang ana sa in nge min huat ti le eng wanga min tha tum tlat nge ani ti hi khowar ma in kan hreman e mang chu Omar kha chuan tha du ngal rumin ka hria je ho le richa te lo lu lain si sabula ka lo thua ngurthan ka farnu ai oin lom thu ka soye ti in a farnu bianga dim te ina chula Richard thige yani ti ka hriat na ala rei lo a mel ne na in rem hlol lo bok sisa aron harchana a ule ke min mu ve le atap chuak ta akajen ding heti bula om vengot dan le helai farmhouse an lo lu dan zo ka chak zeka ma se ka fapa tra ta ka wangin ka in thiar fi hlim tari khuwa awaranga police kuta alu main eng ki machin chuakin kan hre thuain karing kan fapa ru bowa ka thinlunga hliam min siam sak tu le karil ru lu akam reng tu ding heti zokin min ron pantasia thil mak taka ni ve hrim chunglama mi kalama atanga ni nge yang
Miduam ho wanga kan torna te hian a topa chuan min kian san ve don ta ani hmel hle mai. Tho hak chungin ka fapa ka kuata wang wanga.